Lesifundza sinetikhungo tekuphehla gezi etilishumi tikhichita 32 gigawatts lengumthamo lowanele ekuphakeleni lelive gezi. Kepha-ke kucishwa kwagezi ngenxa yokungalungiswa kwaletikhungo netakhiwo ncandi lesetihanjwe lesikhatsi kuholele ekutheni lelive lifakwe esigabeni sesine sekucisha kwagezi ngenhloso yekuwonga lokushiya lelive lisebumnyameni. Esiteshini saseduva kwangathi kusebenta tikhungo letine kuleto letisitfupha. Takhamuti tikhala. Affecta kakhulu le electricity ngoba esikhathini esiningi ihamba mhlambe kayi-3 ngelanga thokuthi angikho njengamanje ngisemsebenzini ngishiye izinto ziplakiwe unpluganga angitshelwanga ukuthi igesi iyahamba. Tisebenti letisebenta esiteshini lesiphehla gezi tithi kunesandla semfene kulokuhamba kwagezi. Into enzekako la eArnold nami ngumsebenzi waseArnold esikhathini esiningi ama manager wethu especially ku site leli elifaka ilahle yilo elingakhona ukuthi lifake ilahle ngesikhathi because abasebenzi bethu abaningi bahleliswe emakhaya ngesibanga sama PO kuze kube manje abanye basesemakhaya, then it means imanpower yethu isileka kakhulu ngemanpower. Sekuphele iminyaka le-13 solo siteshi sagezi lesiphehla gezi kusile sakhiwa. Inhloso bekukuthi setfule umthwalo letinye titeshi letiphehla gezi. Kusenjalo Eskom ihlulekile kubuyisela tikhungo letisikhombisa ukuthi tikhichite gezi ngemsombuluko. Kusengakacaci ukuthi tikhungo letilishumi nakubili titosebenta kungakapheli leliviki.